Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Ka arpoi terik urisau arhajar arpu ar kandai kasngi bakong santam ni kisamla wat kamwat jam banyas nokti ba kaseng Federation Khasi Jantia Garo people kan mi madan banyaki pat ba namar ka jingkerdu kam kerdu jam ha ka jilla yathu president kati kaseng uba dondi khongsit shakilat pathai kubor hashilong press club. Katai ke jingpin na keseng banyaki pat ba kaban sedang namot pran bat kan kut hamadan football malki keseng kami banya saatnya kabenta ki samla wat kam wat jam namar layo i baki samla ki ami pat ba ban persya e ke sorkar yathu uba dondi khongsin. Hadien baka seng kelayo jing ujon ki samla wat kam bakim yo i ki kam bala apply la bun tang ka bathap na linden. Syuk-syuk la syam, ba ke sorkar kam kwa bat kam perkhat ye ke jing e ke samla ke jela, kat ba haskret turian bat baru kitenat sorkar, nadap tang daki konsultan sudah, yathu uba khongsin. Hong bakhra ba yaki khana samla ka jongi bon sin ngi kongji seng balang ngi tungku nak kapor sakapor bat ini ki nong penyak jadi ni company kai ka daw ba kalong ka kaja kumne ka deba nak kaleng ka sarkar kamdon kata ka polisi ka papaka ba kantek lakam yakini ki company go wan sini ka jala ka jongi tikani ru ko kaman kamana kaleng ka jongi nin sapen snow ka sarkar ba ni saat di suggestion jongi ru jutep ki educated employed youth makadon hiru kajing ay pagba nya kali kamangin sedang nang ni nang po bat pran bagi pengkot hang tai ko madan malki te nong ka april tu ya gitu week sama am simyo na kilat ki badai na malabon plat kini ki bakdor habe de from thapkam thamcha na leng ka sengi kentu ini snok tilang bakani kan dai ke platform